The Khasi Jaintia Presbyterian Assembly today formally inaugurated its newly constructed office complex at the Central Ward IGP in Shillong, marking a significant milestone following its relocation from Mission Compound area. The new administrative headquarters was dedicated by the moderator of the Assembly, Reverend W.P. Marbanyang, in the presence of senior church leaders and invited guests. The ceremony was attended by secretaries of the Presbyterian Church of India, members of the Executive Committee of the KJP Assembly, representatives of the women and youth wings, pastors and well-wishers. Constructed at an estimated cost of almost rupees 8 crore, the state-of-the-art building has been aesthetically designed and is expected to strengthen the administrative functioning of the Assembly. Addressing the gathering, Senior Administrative Secretary Reverend M. Shilla traced the brief history behind the decision to shift the office from Mission Compound to Central Ward IGP Shillong, highlighting the developments that led to the completion of the new facility. Prior to the formal unveiling, moderator Reverend W.P. Marbanyang offered prayers of thanksgiving, expressing gratitude to God for the successful completion of the project. He acknowledged the collective efforts and divine grace that made the construction possible. The moderator also placed on record his appreciation to the three synods, the Synod Mingi, Synod Pedeng and Synod Sepni, for their steadfast support, describing them as the pillars that continue to reinforce the strength and mission of the Khasi Jaintia Presbyterian Assembly. Agateng disgrace, urong tanggu si ubadon bor, patupri jong kapalang, batakapor jong KJP Assembly. Beliau ni mau nunglim, agateng, blay pa, upun, bat, umunsi upun. Agateng jisbau terang, kapiong ni ribon ban beli kene ke office mai, jong ke KJP Assembly. Blay berku na kebetak keburung jempu. Menjawab ban belum kan, lembaga jenis senai, lembaga jenis lama, ujung si, ujung lembaga jenis baru kalau yang boleh, bola senai, ban don rengkap, ban jalan, dia lembaga jom kawalan, nalu bagai cosplay kalauan, ada senai sejak kelas pasuk way. Kapal janta atas minta siswa kapusan Snell. Di lembaga ini Snell kebun kebalang layang dan bagi jingek. Lain kepada jingek, ini kejingjok juga gospel. Akan ini Khasi Jaintia Presbyterian. Pada lembaga ini Snell marok kebelik no, ini don ke office ini mengidik mengkah. But kalau ngadon nak ada kekamut bor ke Islam, sesentak minta, ini kejin kapnia, jom inong trade dengi, ada syong sendang, pakam lagi long suka bagi kia, nama ada syong sendang, gun kita taruh kebala sibu, kalap sibu bu, kalau kita nak, dari ini ayu yang boleh. Ba wilayah pantai yang mereka office buat main kumni ke makalong bapa beli ke sini office buat yang mau nongrim jongka jadi ke office ini kalau nak baik arun ni kamera dan seperti apa dulu kalau kembali ibit dia selain tendon ke tu lagi tendon kan di bandang pendiam lagi bakalong siapa dulu Kau kia, sebab kita tu ni kita jangan UAE, dan lagi kita kamera, dan kamera motor sekali, abang patudon, abang Yawan Syukri sudah syuting, buat no, di long shot apa, gimana an tenda ayu yo blay,
nama ka jing snake ka jing don berkam ka jong tu hagon penyo ini jaga ni office dapat mai hanne kene ka long ka sisa kan mau na kaminta ka history don ka barang the Presbyterian ni hari Khasi Jaintia at long kumau yaw ubati kun iksir kapaten ka jong ni kinsekeli kumno ka gospel ka yang but new mau umul ayu kuma u Joshua penjeni kita atli ki mau yin dia ya penbai ka Jordan berbong ne mau bilang ejin pensak mau onda bagi kun iksir dan bikin kiri kamut ayu gini hensia tu lagi abno kerjai lemah ya kawan Jordan nasi yang sedia pun kita Ibadan mau nom lupa apakah office kerja saudara kebakin kalau yang nyanyi bom maru di bagi nyanyi yang kerja saudara tunta jadi sendiri dong beri pulang kita nama kita ini kalau mau kesmisa kan mau na kita demi baru ru Ibadan ha kami bor kami kerja simply. Orang nangik makanya kasmi dan serunglu agak tup sakten mau jinerke sebar bigi jom kabalang ini haksnem hajar arjo kaban selong halis dan kaban wan. Balok menil sehingga akan sepau tidur. Presiden negeri kesni, no, sepau tan, kalau katup sakten mau. Agak bagi kun iksi jemiru in sayo adjal boleh in ini jeka abang ini office nak nong kedai dan kedai office kejongi kebat kemai kalau ke Shillong jom kabaran Presbyterian jongi ditasi atau pun beri kebanyak ada kelenti lagi beri kebanyak nanti kebom pakai dulu injoi jaga kesanju jom dari office ini, bat ini dulu. Kamu ayu gini ke office, jom ke Khasi Jaintia Presbyterian Assembly. Mana orang ni? Jika kumno kita ni, bat pun tak ada. Jadi nama kita, kita akan long ke burung, ya ke balang, bat ini, kita berfaham kita itu nak.